از لسریک بیدنگ و لالم وک قلنگ بریندار جرفان مابم جکرا وان هسته خون قال بکن و درد وی خریدی از قال کرن نه تنه سال ما هفته و روزی دم دهرک مینا جم دوکانی همان در باز دبه دیت و بزانی کلو درد خریدی از کرم وی حالی کلو درد خریدی از کرم وی حالی. ایوارا و سر خیره بم تماشاوان این هجام از مسعود بروکی پیشکشوان برنامه دیوان رمان و هلبستان پیشبری و تماشاوان عزیزم در خلاق ایرو دا از دیسا بکرتی درقا هلبستوان نمر و پروفیسور و دکتریات سعید رزگوی ایبویان و لگوری درفت بکارم یک دو هلبست نمر پیشکشی و تماشاوان عزیز کن. تماشاوان هجام هر وسا چه پیامی و هاون هندکارم لسر مالپرا بر بانک تیوی بنیسم اما که خواهد بدم لی حتی جواتی برا پیامی و بکرتی بم جبر که میوانی من برنامه ما یک کاتر میره ام درفت بدن میوانی خدا وان هلبست خونی گرانبها پیشکشی و تماشاوان عزیز بکنم و هر روزا جبی نکن ببین آبونه بر بانک تیوی اما که خواهد بدم براستی که ام بکارم زیده خدمت و تماشاوان عزیز دابن براستی از خوشی نزینگ و دشوپینم بنیرم هر تماشاوان من و اندام بر بانک تیوی هر کدچن زیده دابن او جی دلخوشیه کیفخوشیه و دستخوشیه و سپاسی وادکن در خلاق ایرو دا دو میوان رزدار و هلبستوان هجا و رومان نویس خدان خلات گرانبها ایرو میوان برنامه منه و حوال رژی کرم که هر دو میوان من در خسر اکرانا بربان تیوی ایوار باش ایوار باش ایوار باش سرسوا خیر هاتن برنامه من باز خیر داروی چاوان باشن باشن خوشکا دیتم باشتر بون بله سپاس کن از وگر ما جمع خوشکا آینور من بخیر هاتنا دوباره من کرم کن خوبتن ناسین بله وک بگود آینور آراس باکوری کردستان هیلا سرحد من نزدیکی 30 سالیه لسوید دجیم سر ادبیات کردی هنگ خبات دادکم سری دا لسر هلبستی مجول دبون ينجي سر هالبستي تساكنن لدورة درباسي روماني بون دحب رومان نویسینه یک 2016 چاپو کتابم نه هلبستی جی 2012 چاپو خملا روندکم و رومان لیلانا کسک 2016 چاپو و رومان دنجی مخلص کریه دبی بری سری ساله چاپ به و نها رومان سیاد استمده از دنویسینم يعني كورونا كر هنا مقابل باركة وسا روجانا وسا يعني وإز عندما بنا كردم بنا سويدي ما ويكتيان ويسكاري سويديا وبنا نونتي ويسكاري ديركت فين بله دوباره خیر هاتنا خوشکایلون خوشکا روزامتین کرم کن هنجا کو بدن ناسین با تماشاوان من دوباره خیر هاتنا تابس باز دکم امشی بیشن ام گری کیف خوش بون یعنی
براستی جی هاتنا گل هف یا د برنامه بوی رنگی ده yani heze de mirov û mirov feyzê jî digire. Ez ji gundê dêrika çayê mazê me dêrika girêdayî me Erdînê şwajiva Kurdistanê me. Ez ez karim bêjim destpêka min helbestê bû. Min ewil helbest nivîsandin. Sêhet Kurtkê min yê helbestê heye. Her wiha çîrokek ji bo zaroka min nivîsand wê demê ji xwe yani min mamostetî jî dikir. Mamostetiya qirêşê dikir yani pêşdibistan. Di wê demê de min biryar da ku tedî çîroka sêgoşê û çargoşê ji bo tedî zaroka binivîsim. û çîrokên din jî çar heb çîrokê min xelat girtine. Niha ji xwe li Amedê dişîm. Li vir min zanîngeha beşa gehaştina zaroka qedan. Niha jî ez di ajansa jinê jin nûsê de dixebitim. Ev bû yani nêzîka 5 salî belkî 5 sal jê jî bû ez rojnamegeriyê jî dikim di heman demê de. Di heman demê de jî karê komelê jî dikim. Komelê wêje karên Kurd li Amedê ji xwe ez yek jê damezrînera wê min di rêveberiya wê de cî digirim. Her wiha ji xwe pena Kurd di rêveberiya wê de cî digirim. Di heman demê de jî komeleya rojnamegeyan ya Dicle Firatê dûr de jî cî digirim û di heman demê de jî berdevka platforma rojnamegerên jina Mezopotamyayê me. Yani ez karim bêjim ber ku hez dikim yani gelek kar ez niha bi hev re dikim. Ji newaya jin re dinivîsim mehê carekê gotar. Her wiha min di rojnameya xwebûnê jî dest pê kirê. Niha di rojnameya xwebûnê de jî ji bo serdeman û ez dinivîsim. Ew jî yani a newaya jin li ser ew ê. Tedî em bêjin tiştên rojane diqewimin li ser wana wekî gotar. Lê ya xwebûnê ez berhemên nivîskarên di zindanan de dixwînim û li ser berhemê wan dinivîsim. Yani wekî nivîsandina nirxandinê min di nivîsa minê ya pêşî ya sînor bû. Sînor romana Menaf Osman ku ev nêzî 28-29 sal di zindanê de ye. Niha jî ya mizgîn ronak min dest pê kir ew ji ber qedandinê ye. Mehê carekê ez ê wisa berhemê wan bixwînim û li ser nivîsên nirxandinê binivîsim. Mizgîn ronak ji xwe 30 sala digirtîgehê me piştîhat derketin niha derketî yani. Li Amedê me û ji jiyanê ji karê rojnamegerî û edebiyatê gelekî hez dikim. Yani ji ber ku rojnamegerî û edebiyat bi rastî jî hevdî temam dike. Ji ber wî hawê ez gelekî şanazim ku di heman demê de ji rojnamegeriyê dikim. Di heman demê de ez jî bername pêşkeş dikim. Bernameya bi navê Nîvend yani heftê carekê li ser ekranê Jin TV'ye tê weşandin. Ez karim bêjim vay 5-6 salê min ez bernameyên televizyonê pêşkeş dikim. Destpêkê di zarok bû. Zarok TV bername pêşkeş kir. Piştî jî min dîsa bernama siyasetê pêşkeş kir. 4 sala min bernameya teşiya wêje jî pêşkeş kir. Ew jî li ser edebiyatê bû. û her tim jinên nivîskar û helbestkar dibûn mêvanê bernama min. Niha jî ev yani ji salekê zêdetir min dest bernama Nîvendê kiriye û ji bernameya polîtîkayê. Yani rojnamegerî, polîtîka wêje hemû ez karim bêjim di nav hev de ye. Ez karê were serkeftinê dixwazim hûn dubare xêr hatine bernama me. Bi rastî hûn xwe jî rojnamegerin û çawa we got bernamê jî pêşkêş dikin û spasya we dikim. Me xwast pirsekê bikim gelo helbest nivîsandin kîngê cem we dest pê kir we dest bi helbest nivîsandinê kirin? Belê ê min belê bi rastî jê min gelekî zû dest pê kiriye. Yani ji xwe zaten heta çend salê heta hed saliya xwe jî elbûn bûm piş bavê min li Dêrikê dest bi kar kir şûn dem hatin Dêrikê li wir ji xwe tedî hûn jî zanî yani
مخابنها دبستان سیستم ده مجبور دمینن که تدی به زمان ترکی پرورده ببینه دسته کامل ترکی بو ترکی من دنویسان و دمیج هرتم من يعني خلات شي دقرته و پیش از هات محمد مدستانیگه هی کرشون ده تدی ما کردی در ناصر لور مدست ببر به usta zamanê Kurdî kire. Ji xwe zaten kurmanciya me baş bû nava malbatê de tiştê herî baş ew bû ku bi malbatê re em Kurdî diaxivî. Piştre me dest perwerdeyê kir şûn de li wir îdî min ew kire. Tedî wek carna mirî serê wan li kevir dikeve şûn de tedî îdî dizan dibir. Yani mijî ku ew piştî ku tedî em îdî ew tam û çêja زمانی کردی تو هر که بهتر دگرم من وی دمه ایدی من گفت از هلبسته به کردی بنویسم از هاتم آمدیم دست وانیگه کرشون دو دست به کردی داری کرشون دی ایدی من هلبست نویسانده هلبسته به کردی اگر هلبسته بله خوشکار اگر هلبسته و بردست آمده بون هلبسته که با ما و تماشامان ما بخوینن میکی خوشمون بله از yani ji pirtûka sêyê me zê helbestekê bixwînim ew ji Filiya Qereqûçkê ev berhemamîniya sêyem ya helbestê niha ji bi rastî yanî dosek li ber destê me hey heger ji kar û barê xwe firsetê bînim înşallah ez ê ya çap bikim bale serxêrê be pîroz bin sağ be agirê êtûnê Nava xerecira esrek teng be wekî melodiya bilûrek xwe li xemsariyê danî be pûç dibûn. Şîretên ku bihûst bi bihûst li rûyê min diqelibîn û li min nedihatin rehmê. Qulingên bi bawşîna niviştên nêçirvanan roja koça xwe şaş kiribûn bi nikulên xwe xebiroşkên di tûrikê dayikên kitansipî de ji min re birê dikirin. Sondên li ber fediyê nediketin û li cênîka rûsariya min brûsk vedidan jî agirê êtûnê yê kevir di helan geş dikirin. Li deriyekî bêxufle digeriyam da ku cangiranîya min ji sibeha şerûdan re biba tiberk. Da ku lomeyên bêyom ên li min eyan dibûn li ser koka min rûne niştana. Asli ve sağlam. Az dinlerim yani İran Kurd vakta helbest edinsin gelek cara rewşa jiyana netawa xon milletê xon welatê xon bi nava helbestê xwe de dibûnin. Ez dibînim nava helbestê we de jî ew ka welat têde heye rast e zêderim. Belê ji xwe helbest bi rastî jî perçeyekî ji jiyana mirova ye. Yani ji ber wî hawê ez dibêjim însan dema ku bi zimanekî binivîse dibe bi wî zimanî bijî. Yani tu wexta li gund mezin dibe li wir tu navê gelek em bêjin nebatat tu hîn dibe gelek bi rastî jî gelek navên ku yani însanê li bajara mezin nizanibe tu bi xwe zane û xwe mesela dewlemendiyeke tu tiştên ku di zarokatiya xwe de dijî tu canatîne ziman ew êş û azar yan ji bextewariya ku tu dijî tu tîne ziman êm bêtir ez ê şêtînim zimaniyan rastî jî nizanim lê wexta ez bextewar ve ez dika helbesta binivîsim yani belkî ew yani di helbestê min de jî hinekî ew hestê êşê belkî hîn pêştir deyê yani û cudatiya helbestê ji ew yani ew hunera gotinê ye yani dema ku tu hevokê xwe dihûne bi rastî jî hem hest bêtir derdikeve pêş û di heman demê de jî ew hunera gotinê bêtir derdikeve pêş lê divê tu wî zimanî jî baş bizane bi zimanê ku tê pê binivîse û ya dinê jî tu bûyî zimanî bijî yani tu xewnê xwe divê bi Kurdî bivîne tu evîna xwe bi Kurdî bijî yani bi rastî jî dema ku bi vê rengî be ew tiştekî hîn xweştir derdikeve ortê yani yê min mijarê nû yê cuda ye yani em bêjin li ser
عشقی ام بیژن لسر وینه لسر یعنی تکوشینا دوزا گلی کرد ام بیژن لسر یعنی خونو خیالین کو براستی جی باندورک مزل لسر جیانا تدک و لسر درونیا تدک لسر ویه yani مجار شخه اوه yani اولگور هرکبونا هستان diyar dibe asıl. Yani deruni jî gelekî kirî. Bale. Spas ku nakamon ben vedanek bikin ez biçime cem xuşka Aynur. Xuşka Aynur dubare hûn xêr hatine. Rastî ez xwe jî welatê Swêdê dibînim û xuşka Aynur jî li welatê Swêdê dibîne. Min ew her du pirtûkên pîroz ji xuşka Aynur wergirtine. Rastî bi taybet li ser romanê de gelekî li ser min tesîr kiriye. Leylana Keskin û xuşka Aynur hûn dikarin hinekî zêde li ser wê romana xwe biaxivin. We çawa dest bi romanivîsînê kirin ji helbestên derbasî ser romanivîsê bûn? بله رومان نویسیان من جبر که یعنی از کارم بیشم او 20 چند ساله تالیه بو از هر ایواری به خواندن رومان وارد زم لی تو وقتی از دوستا سری مده پروژکت نبود که از رومان بخوینم دورا دست بکن بنویسینم نه مپرج رومان هست کرد لی وقت کات ندید که از بکار بم رومانی بنویسینم آرمانجا رومان نویساندنم نجی جنک لگوندی مهه بو باندورا اشکشاندن اوی جنه پلسر مچی بو و حتی موسا دبن پردام میجی مدا مدگوت یعنی روزێکی کەسێکی ژیانەوەی ژنێکی نوویسی بیا هیچ قەس ڕۆمانێکە خۆشی دەرکێتە لەیلانا کەسکدا دەحەر قەرەکتەر هەنە یێژن هەردوو بە هەفدەرە پارالێل دەچن یەک di piçûktiya wê de dest pê dike yek jî di mezintaya wê de dest pê dike Vrada ez parantezek vekim Leylana Kesk wexta derket mijî em wasa girtişan de cem yekîtiya nivîskarê Swêd piştî çend meha me zekir telefonek ji me re hat got me romana te xandiye got bandorekê mezin ser me çî kiriye got ji bo di projeyê pey wê romanê berdewamiya romanê bînî got me cem xwe xelatek daye û çaxê yekîtiya nivîskarê Swêdiya 2017 da Leylana Kesk xelat kirin erê oja wisa ji ber xwe çêbû lê roman bêguman yani car he helbest heye belkî dikare dunyakî bîne ziman lê roman wek zaroka piçûkê yani meriv heftin pêva girêdayî ye ji ber ku helbest em bêjin ciyê kar ez 22 sal di nexweşxana üniversitê de hemşîreyê me dixebitim car he mesela hestê min ciyê kar bikele ez wisa deftereka piçûk di cêva me de ye derdixim mesela hevokê tenê bîra min û an jî wan gotinê wê navberê da min ew dike ez wisa not dikim dirivîsînim û heta wê hey saetê kar xilas dikim dinêrima helbestek ji ber xwe derketiye holê lê roman sanîne roman divê ti ronê ti li ber bî pêra bî nivîsandina romanê wisa dest pê kir roman nivîsandin bi rastî berê yani wek min got mesela min nivîskarê Swêdî pir xwandine min nivîskarê klasîkê dinyayê pir xwandine min ê Kurd pir xwandine lê roman nivîsandin yani teknîka wê û wext û her çi qas di fantazî dixê romanê jî em bêjin mînak yani tu nikarî bêjî navbera Erzurumê Enqerê yani 40 saet e çünkü orada
هر چقدر کاراکتر دا د نوا دا د اکشه او جار های وقت تلفن ته آها بله کرم کن او دنگی مته او خاره او که لیده دنگی و نایمدن دنگی بکن بله لیون بله کرم کن آها دنگی وطن تلفونات مدرس خال تلفونی بله، قصد بله. شو دیمشیم اری یعنی روم تلفن sanırım da speaker pşaji yani medit yani ezi jibani bari romanı visandani بهیسانی درکبم لی پر کسان مثلا بجن خواندوانی می یونیورسیتی پر جراجمت پرسن دبی مثلا مجهنک رومانویسا پرسکریه رومان خواندن yani gere meri romana per bixune dura bikar be binivîsîne hineka yani nizanim tu bersivdane gotin wisa per pêwîst nîne lê ji bo min bi rastî ew hewesa xwendina romanê her êvarê 25 sal yani ez ê biçema Kurdistanê çim cem doktorê malê min got ez ê çime Kurdistanê min got lê li gund min got ceyran carê hefteya sêr watine ego ez çi bikim min got heta ku ez nikarim yani êvarê ku romanê nexwînim me nikim razê me got eva ez hê qala 15 sal berê dikim got tu ji here lokizeka pîl bikere heta û çayê nehat hesê min reja min çû lokizeka rêya pîlava xebite yani ez hêjî yani çiqas westan dibim ez hetanê îja navbera ku meriv dixwîne mesela meriv metna xwe jî pêra ew dike yani pêra wek miqabile dike yani مشكلة و ل ام بجن او جيب کو اد نگاریا و رومان او دسپیکوی چما گری گورن و نویسیه و دوکه که سرحدی زلال پاقش و او نوا رومان خود آمناند یه راستی من شخصا چاقاس رومان به زمان کردی روسی آذری ارمنی سوئدی خواندیم لی تو رومانا که وک رومانا و باندوری لمنه کردیم براستی اوا یعنی درد و عشق ملت من گله من و جواکا که حتی نهاش هم تیدا دشیم اش نوارو که دا و گله که بجوانی هنان دیه حوانیم لی دسته که گله که هاکری تراژدیا دسپید که و داویاویشی به خاطری که در باتن ممکن نه که لسر یا برفر یعنی فکر خود زلا بکن ورada گریگور وک وجه خواندی جبوی اللي هنگا ناوی کسکی دادی کسکی عاشق ولداندن صبیه يعني شرقافتنه إجا گریگور لمقابل مالا کسکی يعني مالا بابی کسکیه و جا سری شوق بری و شوق درکوه او ساش خورا قهوه شیر او دیگه و دزیگا چل شانشینی بالکون رودنه و سال والداندن شوقی تماشه دیگه براستی گریگور جبو يعني ورا وك و او كر عبنيكاري مدوالي دا پر او كل دا جي خواندنه يعني او داناسينا عبنيكاري پر کسا مثلا لما گریان زارو که می بچکتی دا کجگان دی میچونه دگوت يعني وقتا که ما خواندیه يعني او گور دار يعني او داناسينا جي عدنگاري دورا دا جبوي من از اوي وقتا كو از بخار رومانه کردن دخوينم و داناسينا انبيجن قراكترا يعني مثلا الرومان هي كو حطانيت قراكتر لبر چاوه خواه رسمه كي لبيجن بالاوي او يعني حياكو نویسکار او بیجن بالاوی هم بیجن
گوره یان خوشکه یان کنه یان دریجه یعنی هنکی یعنی خواندوان دکوان ناف شاشیه دا زفی جارا قرکتر ناف هف دخه یعنی لهنگال ناف هف دخه که کشان کی بون دوالی دا از یعنی سر شخص خود بیجم از بوی خواه اوی گرینگ دبینم و داناسینا یعنی بجنه ابنیگاریه یا قرکتره یا وقت بله هون زیاتر چو وقتی هلبست و رمان دنیسن وقتی خونی روزانه چو وقتی زیاتر هون دنیسن یا هلبست یا رمان کاری وی زیاتر هلبست براستی جبر که هلبست من زفی وانا یعنی دکارم بجم سدی حشتی وانا لسر ایشی هاتنه هوناندنه هر کلیا کو از یعنی دنوا خمگینی کی دارم فرق ناک یعنی خمگینی من آنیا در دور من یعنی از هزار کسی را رونی میوی کلا خواه جی بیجم جی دلم راحت نابه لی گرک از حتی رودنی می یعنی دنویسینم رادبم وچاقی مینا کو درمان آرامی دابن من و سپر آرام دبم و دلم راحت دبه کلا دلم سار دبه کسی که ام بیشتر تو برانبری لواز دبی یعنی چه هایی که تو ایرو برانبری وی کسی لواز دبی ایرو عزیزترین کس جنوت کیه از من که ها 2% سرها بدم یعنی جبو نویساندن آن تام فهم نکرد نه ام به هلبستی ولی سر دایی که هایی بله تما هلبستی من ولاده evine eşe o beguman şu من سه مهبری دای که خواهند داکر اما خودی اما تمام جی باشتاد نبیم سپاس کم صاحبی سپاس اره زبوی ویجی من هلبست کید کتابا یکم خملا رونده کادم منویسی بو مرد چقاسه او بکش آخری کتابا مرد هلبستی های یکمین هنه که آماتوریه لیدیسا جبرا دا جبو که ایوا من وچه سر دیاقا نویسی بو یعنی سر دایی نویسی بو دایک از یک کرد از ایوی جوارا بخوینم که گرم بخوازم بله بیجم دای آخ دای ایرو دیسا دستین تی هور مشین نرمین بدنم میجی من روناهی دیگه خط بخط شتلین پرین من آوین دیگه هجرین خیدان دی تردال هر دیگن دای ایرو دیسا هر دو چاو لزینی هسپی دل سوار بونه کتن ریا خیالان کور و دور چونه بونه میوانی دایی که من ده همه زاویه کلان دیده خورا چونه دلی من دل ارزه چوکی من دل ارزم دایی جبر ملودیا لوراندن آده دلیوی من دا ترتلاندن هر دو عوران دیسا حسر باراندن دایی نها هفت خوازی دیگم خواهد بنی باسکی ویدا ویشیرم هفت خوازی دیگم خواهد بنی باسکی تیدا ویشیرم دای بیجم دای رکنی بیواریا منهل شیعه رکنی باوریا مهل شیعه
ما بجربینه دای ما بکوینه دای بیشم دای از به حزبم به امر جوان جیداری تیر بومه بیشم دای من دیسا آوا که بلورین که سریدا دیسا آوا که به طاقت که دای بسته و صاحبه هستی و واسه که صاحبه زودا باش خوشحالیم وی از دایی که زانم گله ما مخاند دایک جی دایک تایبتن و راستی از خواهش حوالی رژی بکن پیام تماشاوان بین سر اکران بروان تیوی برای تماشاوان مجی دلیوان نمینه که هم پیام وان نخوینم راوف یلدز سلاو ریس سرکفتن و ایوار باش سپاست کن که رو سرهات آدار سلاو جوارا گلی ریز دارن به طایبتی خوشکا لیلان سپاس سلاو حرمت مجی ورا زینب آراسن ایوار باش که کن ایوار باشتر خوشکا زینب مامستا درویش سرخدین سلاو تماشاوان بربان تیوی را بریس مسعود و هر دو خانم زرین هجا و میوان هجا را سپاس کن مامستا درویش و ککو صادق ایوار باش خوشکی هجا سلاو جبو و توایا میوانا سلاو حرمت مجی وران که محمد چاکماک برنامه و بخیر به سرکفتن جبو و مامستا هجا میوانی و خیر هاتنا وشان و خوش سلاو ریز مجی وران لیانا نادری ایوار باش بخیر هاتن میوانن هجا سلاو حرمت مجی وران خوشکا لیانا ایرفان کاسوری سلاو ریز مستجده میوانی تر سلاو حرمت مجی تر که ایرفان محمود کایان ایوار باش سلاو حرمت مجی تر که محمود سلامی سیابند کارا تورپاک ایوار باش مسعود بروکو میوانی وران ایوار باشتر که سیابند سلاو حرمت مجی وران از اینها وقت من دست بکی دجگوت از هر برنامه که ده به کرتی درقا نویسکار من رادیو روشنامه روان ده ایروان ده کار دکنم از به کرتی درقا ایروشی درقا سعیده رزگو ایبویان جی بخونم و نمر سعیده رزگو ایبویان ده هشته گلان سال 1924 لگنده قارخونا جورین لروان جدایی بیان البستوان کرد پروفسور دکتر سعید کالجیا و اینستیتوت پزشکی روان خلاص کردن و باشش لمسکوی خواندن خونه بلند تمام کردن و سعید ایبو وقت پزشکی زاروکان کار کردن روانه سال 1971 دا بیا سروک کافیدریا پزشکان لروانه و سال 1974 دا لواشنگتن دبا اندام رخصتنا orta milletiyê ya pijîşkan nexweşiyên gurçikan ji bo zarokan û mixabin di sala 1990 salê piştî hilweşandina dewleta Sovyetê meteweperestî li Ermenistanê çêdibe nava Ermeniya da û kesên nediyar êrişî ایریشی دبن نسر کرده به تایبتی روشنبیرین کرد و هبونا حتی نهاجی هبونا کردان این کار دکن لارمنستانی ده مخابن به ایریشه که ندیار دا پروفسور دکتر سعید ایبون دچه امبیجن شهید بد چه رحمه خودیم از ایروجی هبسته که نمر بخونم جوه و تماشاوان هجارم مرازی من سه مرازی من هنم یک باهای جیدن سرتاج حبا وطن مینا شیر دایکا من او حب خلی از زیلک او کلام از خبر او پشت بای از بلک او شمس دامن ندر مرازی دین عدلایی و
ku rewşa bo dinyayê, bo wî esman tim sayî, awka lêva merva ye. Lê mirazê minê din, quba te ye Kurdistan, ew li nava dilê min bûye agir û sindiyan. Heft xuzula min wê rojê, azad bivî Kurdistan, çelkî di wê dozê bibî serbest û xudan. Sê mirazê ser lêvê min, bê wan emrê min qete, ew mal, hal û qamê min, mirazê min ziyaret e. Hema xwedê Saîdê îbo be, cî behişta dinê be. Rastî car heye bêdewletî jî wisa tesîr li netewê me Kurda dikin. Ez ê vegerme cem xwişka Roza Metînî, me dixwast hinekî zêdetir li ser karê helbest nivîsina xwe de wan pirtûkê xwe me re şiro vekin, kerem kin. Helbest an çawa cem çêkin. Hevaleke jin daxwaza helbestekî kirî berê ez derwas pirsa ve zê helbestê dixwazim bixwînim xencereke Kerem ku kin, kerem kin. çavên min nabire bi lêv û tiliyên te vizî. Li barana bêwext a li bêhna porê min hesilî ye temaşe bikim. Loma wekî hilmek germ û xencereke ko ye. Kefenê li ser pişta şopa mirat û mexsedên min ên li ber destên sibehê. Em vêya jî wekî diyarî Pêşkêşî wê temaşa spas dikim. Hûn zêdetir çi wextê em bêjin helbestê dinivîsin Roza? Dikarin hinekî zêdetir li ser dereqa helbestê xwe û pirtûkê xwe da bikin. Yani helbet rastî jî yani şev bêtir hez dikim binivîsim. û yani bêtir mesela duê demê derfetê min şêvê çünkü bi salaya ez dixebitim ji ber ku nava rojê dixebitim bêtir bi şev dinivîsim. Yani şev hinekî cudatiyek wê heye. Yani bi rastî jî mirov feyzeke cuda ji şevê digire. Em bêjin spêrkê esmana digire, em bêjin şev yani dengê çirçirka yani her çi qas li bajar zêde dengê çirçirka nayê me jî yani li hinek malan ew yani ew deng tê hestir tê yani ew dengê şevê bandor bêtir li ser hestên mirovan dike. Ez jî dikarim bêjim bêtir ez şev dinivîsim. Bi rastî jî yani nivîsandina helbestê karekî gelekî zehmet e. Tedî ew gotinek heye sart nebû tam nayê bîramilê dibêjim gotî ez ê helbestkar lê belê piştre min tercîh kirî min gotî na ez ê bibim fîlozof yani ew qas karekî zehmetî tê helbest yani bifikirî yani ji fîlozofiyê wê detir e. Lê belê helbest çawa yani divê dilê mirov miz bide. Yani te dî carna em roman û helbestê wan tînin hemberî hev, elbet her roman jî bi çîrok bijî, gotar bijî, ji xwe zehmetiyek wê heye lê belê ez dibêjim însanê ku helbestê binivîs wê bikar bi roman û çîrokê jî binivîs lê însanê ku roman û çîrokê binivîse wê nikaribe yani belkî nikaribe helbestê binivîse çünkü helbest xwedî efsûneke cuda ye. Heta tu tê yani heta tu tê astekê ji xwe tu hîn nûh dibî xwedî tecrübeyekê. Mesela aniha wexta ez behsa helbestê xwe yê ewil dikim û aniha didim berhev rastî jî tu lê dinêre ewil gor êdinê xaftir disekine çünkü ew tarza te ya helbestê hêdî hêdî li cê xwe rûdinê. Yani tu nikaribêjî ka hilaz wekî Cegerxwîn binivîsim ya wekî Baba Tahir binivîsim ya wekî Ehmedê Hüseynî binivîsim. Ew tarza te hêdî hêdî li cê xwe rûdinê û bi rastî jî di her havî de di helbestê de be, di romanê de be, di çîrokê de be ez karim bêjim yani toxumê wê yê herî xurt xwendin e. Yani ez karim bêjim berî ku ez dest bi nivîsandina bi Kurdî bike belkî min sedan pirtûk xwendibe. Çi helbest be, çi roman be, çi çîrok be, çi gotar be. Wê demê yani azadiya welat mesela ji destê me nediket rojnameya Kurdî.
لێ هەلبەست gelekî zêde mixwin çunkî ji ber ew destpêka me helbest bû min xwest ez yani helbestê Kurdî bi rastî ji helbesta Kurdî nas bikim wexta zaten tu gelek pirtûk dixwînî şûnde îdî em dibêjin ya ew tu heta astekî îde têr dibe yani îde tu helbestên baş û ne baş dikare ji nav hev bineqîne ya jî îdî mesela hinek hevok ya ji hinek gotin îdî ji te li gor te ji rêzê te tu naxwaz îde mesela tu wisa ji rêzê binivîse yani tu mesela derdikevir rêwîtiyekê tu li hevokên cuda digere tu wekî ku li dû xeyalekî bikeve lêbelê ew xeyala herkes zû zû nikare bi xwe bigêje wexta herkes zû zû xwe nikaribe bigêje zaten ew xeyal li ber çavê te mezin dibe yani helbest jî li gor min tiştekî bi vê rengî ye yani em nikarin bêjin her kesên ku helbestê dinivîse diqada helbestê di ser keftiye elbet yani kesên ku her kesên ku dinivîse kedek wanî giranbiha heye em bêjin xizmetek wan heye lêbelê dema ku em hinek helbestana didin ber hev rastî jî hinek helbesteyê me re yani tu wexta tu dixwîne tu wisa li xwe mikurtê yan jî tu zarokatiya xwe tê dibînî yan jî tu hewl didî ku xwe bigêjîne efsûna hevokên wê helbestê hinek helbestê te didi fikirandin hinek heye bi zimanekî pir sade hatî nivîsandin lêbelê tu tamek pir xweşê digire mesela bêjin gotinê Baba Tahir wexta tu li wê helbesta wî guhdar dike pir rehet difam dike lêbelê wisa te dibi cîhanek dinê te dê ew helbesta wî ya divê delal her du çavên min qesra te ne nava çavê min ciyê piyê te ditirsim tu gafil gav bavê ji mijangê min bêşîne piyên te yani tu lê dinêrî de eslê xwe de bi hevokên yani bi pir zelal hatî nivîsandin lêbelê yani dilê te miz didû û te matmayê dihêle lê hinek helbest jî heye ku tu dixwîne hinekî bi te giran tê tu hewl didî ku cara da lê vegerû bixwîne lê wexta tu tê digêjî û fam dikî jî tameke gelekî xweş dide Kuşlar o zaman yani helbestvaneke sabir û tolerans in yani kesek ku helbestê dinîsin lazim e kesekî sabir tolerans bin çawa min tam fam nekire yani insanek mirovekî kesek ku helbesta dinîsin dibe mirovekî sabir tolerans bin sabir tolerans tolerans yani toleransa te hebe ku tu bikarî helbesta binîsî êdî bî serxwe bî yani belê Hadi kerem kir tolerans gotinek latiniye belê ne tolerans ez zanim yani wisa tiştekî cuda yani tu cuda bigirî yani mere xwedî tolerans bine wisa yên ku helbestê dinivîse tu divê divê xwedî tolerans be belê belê yani bi rastî jî ew e di ji xwe zaten yani tu wexta digêje astekê şûnde di helbestê de tu wexta mesela xwe digêjîn wê çêj û tama helbestê ji xwe zaten îdî tu bi xwe yani mesela îdî dibi xwedî tolerans yani îdî tu ew dibe tu yani her mesela her helbestê tu naecibînî ya ji em bêjin her helbestên ku tu bi xwe jî dinivîse tu naecibînî ji ber wî hawî ew e yani tu her tim dixwaze yani di asteke hîn bilindtir de binivîse û li gor min divê însan tu carê xwe têr nebîne yani çimkî însan wexta ku xwe têr bibîne li wir dixetime divê her tim tu bixwînî yani ne tenê helbestê yani haya me re ji helbesta Kurdî jî hebe ji helbesta cîhanê jî hebe tu mesela nivîsên lêkolînê jî bixwîne erdnîgariya ku tu ser dijî haya te jê hebe haya te ji dîrokê hebe yani avana giş xwe hevdî yani xwedî dike bi rastî jî mesela wexta tu rojnameger haya te ji rojevê heye mesela nas
ام بیجم هجاره که از وکی گوتار جو وقتاج نوایا جون دنویسم براستیش برکو از روزنامه گرو هایم روزه و هیه از کارم بیجم او آگاهی ما نویسا من خورتر دکه yani duyu arı dişi ve yani tu xwedî toleransekê bi tu carî tu xwedî wê toleransê bi ku tu carî tu xwe têr nebîne. Li gor min dema ku însan xwe têr bivîne diqede divê yani bi rastî ji me re pir zêde nepoz bilin bi yani gelek yani kesê bi rastî jî yani çend hevûka dinivîs lê belê pozê wan pir li hewayê yani wisa Nisan divê hinekî me re bi rastî jî dilniz bi çawa dilniz me me re wî tişî xwe de bivînî ku me re bêj me re têr nake ez têr nebûm mihîn ya dinê jî divê helecana hundir bilê me re de tu carî neqede yani ez cana dibêjim bi rastî jî ew kelecana hundirê dilê mirovan de biqede jiyan jî ji xwe bi dawî dibe اگر برنامه داریم روزا او که متینا که اگر هلبسته و بردست هنه چونکی برنامه ما سر هلبسته رومان و هلبسته اگر هلبسته که آماده کرم کن با ما و تماشاوانه من بخونم اوین داری به دوها خواشترن اما بنا که اوی دور کبن سیاستی هلبستك من كليل كان هنارين ديريكي شوش بركز جديريكي مو رافيكي هنار هجير وزيتونة ديريكي هناكي نافدار بلكي جبروي هاي مقوتو كليل كان هنارين ديريكي وهنار يعني مديش هايبت مسكي كرينجي كليل كان هنارين ديريكي بيرانين قيمشنا كم بينم سر زمان bi pîvokên mizgîniya biharê bi xelat dikim ji xofa ku diranên xwe dike paniya min dûr di xetên rûyê tenêtiyê de pala xwe didim kevirekî li ber siya kulîlkên hinarên dêrikê wê demê melayîketek bi fîkandina bextewariya di dil de dişitile destên xwe li serê min datîne راستی و صاحبان سپاسیاوت دکم راستین اونها بین ودان اگه بکن از چند پرسا خوشکا آینو را راست بکن خوشکا آینو هندکارن هنه که لسر پرتوکا خونه خملا روندکم و پشتیویجی یک دو هلبستی خون بو ما تماشاوانا بخونیم کرم بله خملا روندکا يعني زوقت الوالد بوم از تركي بوم يعني نال كردستاني بوم هاوين از جمعند اللي ورجي وصح وصمن هلبس نيساندن يجابوا لي مخابن وك قال لك هسي بيجن دبني باندورا زماني ولاتي دا يامجي بالتركي بو يعني زاروكتي يعني جوانتي اللي من أكو نتكلم يعني تومار نتكلم من سأود تنفيسان ضاغطن أو ذكرن ما خمرة روندكم وشكاية بله نا خمرة روندكم بشتيازات السويد جبيك وإزباط هات السويد هين عمري من بن حجدار أبو ما مستي كردي مرات إجا اسبرت شاب ومقوط وابرا ما مستي كردي إجا وصا پشتی هدیدی مدست بکر به گرمانجی نویساندن چند سال سری ما اوش تومار نید کردن پشتا ما دست بکر تومار کرد پشتی 2007 2012 da خملا روندکا درکت yani helbest روز بروجی مرد جاره مرد کاره مثلا بجن هلبستا پروگرام بنویسینه لی که هست و نوبری دا گوری گرانی نکله دکاره پر پیوی گلوور بند دکاره پر پیوی yani هنا بيوات قريب خو أو بيك قد كشي فهمنا كي تيجي تيجي حكيمي زماني يعني تو زحفي بيوات قريب خو الجوري خو أيار بكي يعني أو بكي اللي وقت ما قاعدين جقولش بالك خاملة روندك
یا منا یک امین بو هر چقدر بوی من کتابا منا هری آماتور ازی یا یعنی ارکی ازی لیدی سازی از آنها مثلا دست خواه او هست منی وچاقی او یعنی عمری تمنی وچاقی او انا روزانه گبرش تعالی مراد واسطه بند وچاقی ما پر زحمتیت کشان جبر کن بیجن يعني مواطن خاص از هلبستی بهونم بيبني هاتم بيرامن يعني جمع نظام وازي چطو بهونم از پر جرا گریامه يعني دلی مروه تشویتی مثلا مرد گوت چما خالد گشت يعني زمانی خب بچکتی دا يعني یامت اوا دلفتاش دستم هات یگرتنی خمنا رونده که وقت ما گفت چقدر بوی من آماتور ولی آقاستایش بوی من جیک خواهی گرم بها هیه من امپر زحمت وچاقی کشاندیه اری ایجا وصا يعني اگر هلبستی و بردست آمدن کرم کنه هلبسته که ازي ز خمنا رونده که هلبسته که خوینم صوري بيتيمان من جنابا مجو خماما دا عمري بغريدا جيل بجيل قاتين بينين كاني غاكين خوايا بطايقان خست او طايقين كوهر دا چاوي زاروكات يدا خواش كاني جواب شارتبون او كان چاوي زاروكات يخم مشيختبون من تبيهي بيش فلك اخواد دزي او تكري قهرماني دستانو دلي خوايا او دستانا كوهر دبني مجرى خيالي من دا بهو باري نبي من تكري عوري صورين بري إباران لروجلات بتارا ليستوكين زاروكاتيا نيجي أي بارويدكم ليستوكين ما هيف أو ستيركو هيفا همسالن مالحوتك دشتا أسيمان أو تماشيوان رافيك يبوك أوازا قلنغانن من تكري صواري بيتيمان صواري بچوكاتيا خواه رحوان روزي جمعاتي دزين ببابل سوكي و دزگیندگی دببوشين دمي من دا زنگير زندگی تالده خیال منی خبخبوکی دا بهزا بابل سوكي را شاردگی من تكري قصدي زيتيا خواه دمسال دسا پاییزه دل زیان مالی بابان دخوازه بیایه کی بچوکی هین جره و دبا کشناکی نزانم چقا صفه ایمانی جدل زیین دلناز من تکری نیرگزا سر بهاری دناوا پلین لیستوکین دمسالا پاییزی دا باگر قشایی دا و حمیزا کنجی خواهی قیتیایی دا گرمدگی برفا دلی منی آریایی دا من تکری لوریکش آوازا دایی که خواهی مد باسکی خواهد خودکی من تکری جمعی خونی زوزانی بدن من هر کس کی کزهیه من تکری الفابه خواه مشختی بلیستوک الموزری خط نناس خیز دگم او اکی زاروگاتی خواه نیجو هواگم بتاییک دگم دکواره وره واتا الفابه جنداریه وره ببه مازاروک یک بیگوانه ام د شربتا گغکی مدا قولنجی دایکان درمان بکن ام د مجو خماما جیانی دا دیسا میشا دایکین خشاش نیکن وره کو از شفاق روی خدا لکنی گغکین خاتما شبکم از دکنی تاوی تدا تحما تحمیناس بکم دکا وره کو جنگا جینداریه دا ام دست بدن هر دا به هیبت شر بکن سپاس تقدرين تقصري ميزانية نه براستی البته که باندو و دستی و ساوه شاینور هیلی دی برنامه ما بر بداویتی براستی یک کات جمیر بون اگر چگلی گوتنی و جهبن همه گوتنی خونی داویه بشن از بچم شترا خوشکار روزا متینا بله گلک سپاس دکم با میوانداریا و کیف خوش بوم
از لبرا وکی هفتم چقاست کردن با برنامه از دخوازم جدایی که می باکور با شور روشلات این هری پر جدایی که باکور بلا به زمان خواه بکورمانجی ای باکور بزارو که خورا باقفن گلیک سپاس بباران سلاو لتماشوانم رضا حرمت سپاس موجی دوباره خیر هاتنه خوشبه روز آمدین اگر هلبسته باشی بردست آمده بم راستی برنامه ما یعنی وقت دم زود چون که برنامه پاش بون اگر هلبسته یک بردست هم کرم کن بخونم و بود نخونی داوی بشم کرم کن خوش کن براستی جی پرزو در باستو تشتی خوش در باستو دزو در باستو به اجهری دایی گوتنا خوب که به هلبسته که بخدینم ام هی بتون کو همو کرد به دل یکیتیه جبو ام بیشن خدمتا چند خو زمان خو و هبونا خو بکن جبر فراستی ج زمان هبونا می جبر هاوی هر آخفتنک بگوتنک یا جبه هبوک کردی او هبونا ما بپارز جبر هاوی ام دبیشن ام بهوره بدلیکی هفکار خودی زمان خود درکبن کاکلین بختواریه دلرزن چونگین سر آخا سار این لگورک قومکی غریب دروین مزن این جفرازی وکی تیرین غدار دور بدور دبن کمین جزار خوشی را بردوین جکاکلین بختواریه را فیشکک لبر بای فراشین سرید هجینه ججنین دنابرا تاریا دل و چاو ده هدکا خوانینه سپاس کن دسته و صاحبن و راستی خاطنا واشی بشتاری برنامه ام گله که خوش بون و از باورم برنامه پیش روش داشتی بکارم بشتار بون جارا کردن و اگر حوالی ریجی بکار و پیام تماشاوان جارا کرده بینه سر اکران بربانک تیوی از بخوینم برا دلیوان نمینه هنارا تاجدین دوی روزام پر جیر بون سپاس دکن و سرحات آده و بخیر حاتی باوی متین از قربان دما برنامه دم شمیرک تن جبا دو میوانه پر اندکن بله راست لی عدل گوره ایوار باش سلاو حوالنا برنامه و پیروز به آینور آراز سلاو ریس سپاس کن که عدل سلاو ریس مشیم و مامسته مزنز بریس انس قاسم و دسته و صاحب مامسته هجان سلاو حرمت مشی که انس را محمد ارزروم ایوار و بخیر سلاو گرم جوا همیارا حوالنا و سلاو حرمت مشترا که محمد آینور آراس پینوس زیرینه که سرحد رنگینه اب جناب و سربلندن سپاس کن که محمد و هنارا تاجدین و آینور آراس تو هر بشین خانوم هجم سپاس کن ولن باوی متین دوی از قربان دمی بریدن جن هلبست و هلبستوانان بون لی ایرو جن هلبستن چقاس میر دلگش باشی شاد باشی مامسته آینور و روسا هم هر هبن سپاس کن که جان بلوت مالا سلاو حرمت مشترکه که هنک تکست تبلیه بون و سپاسیا واجد کن براستی بر به تا داوی اگر هون ازنش بدن اجی حلبسته که اوینداری بخونم و خاطری خواهم تماشاوانا بخوازن خاتونک نوی حلبسته خاتونک من دید جویتا هات خاتونک به بجن و بال مینا گود کک انیا گور چاوی بلک من حشمار کار کرن لوی گلک بیکو جمر را بکه خبرک بن چوان را ویدا من آورک چاوا جکوانی درکوه تیرک به سر دل من خست گر برینک
برینا دل سر من بو جانک خونه دل من چون بجارک درد و خم لمن بون گلک جدست و خاتونا چوبلک لیاز چپکم جوی دل نبلد دانا من دا اوقاس کل و درد دل و جگر لمن حلام کرا بر ایدی لمن حرام اولاد و اوقات و دوباره سپاسیا وقت کن و تماشاوان هجان دوی خلاقا ایرو دا برنامه بر به داویه هات حتی خلاقا گدنه بمینه دخیر و خاشیه دا دخاطره ورد